80 жаштагы пенсионер апа пенсиясын чогултуп, аз камсыз болгон үй бүлөлөргө азык-түлүк алып берди. Учурдагы коронавирус илдетине каршы туруу максатында бүткүл дүйнө эли биригип, бар күчүн жумшап, илдеттен таптакыр арылуунун үстүндө иш алып барып жаткан мезгилде Таш-Көмүр шаарынын тургундары да өз салымын аяшкан жок. Тактап айтканда, шаар тургуну эс алуудагы ардагер Турдиева Хамидахан энелик мээрими жана өз ыктыяры менен өзүнүн пенсиясынан 10 000 сом акча каражатын Таш-Көмүр шаарынын аз камсыз болгон үй бүлөлөрүнө жардам көрсөтүү максатында шаардык коронавирус илдетин калк арасында жайылтпоо боюнча штабка тапшырды. Шаардык мэрияда түзүлгөн гум жардамды бөлүштүрүү боюнча комиссиянын чечими менен берилген акча каражаты бөлүштүрүлүп берилет. Булак комплекс. Sözünüzü айтып бере бериң. Ben 80 yaşga keldim. 79 yıldan Taş-Kömür'de yaşayman. 37 yıl temir yolda işledim. İlgari temir yol Özbekistan'a kararıda. Farganiske deliğine. Keyin 95 3. yılı nimege öttü, Jalabat'a öttü, Kırgızistan'a poyuz yolu. O şerde 37 yıl işledim. Bana Xudoga şükür. Uyda valla 3 balam var. Çoğun balam Namanganda, ortanca balam beni sıcakta turdi Cumahum degen. Kiçine balamdın kolundamın. Al balam meni kolumda, men balamdın kolundamın. Atı turdi Muratcan. 5 balası var. Uyda 8 canbız. Endi bana karigenimde karıp kayaligim için halka yardım olsun dep, özüm karigen yaşımga yetkenligim için men öz ihtiyarım bilen, öz kudretim bilen, elim bilen, elmin, yurt bilen. Oşun için kariyeler adamlarga, bala çakası doktorga, yardımga 10 000 peysa pulundan toplap berip atırmın. Razıman, midem bunu razıman. Halkım aman olsun, tinç olsun, sağ salamat yürüsün. Taş-Kömür'ün eli, bütün Kırgızistan eli aman olsun. Tinçlik amanlıkta yürüsün, ileri parvardigar. Bana keser peserlerden Allah özü saklasın. Elde aslasın, elde arkasında ballarımda aslasın. Özümge ömür versin. Xudo parvardigar egam yaxshilik kunlarda ko'raylik. Men xalq bilan adam bilan adamman. Ming marta qulluq. Qirg'iz xalqida shu yerda yashar bu yer Alloh taolaning yeri. Lekin xalq bor uchun Qirg'iziston, O'zbekiston, Tojikiston qilib qo'ygan. O'shandaqdan bardir el biz aman bo'lsin, hammamiz aman bo'laylik. Onun şahardaki merlerimizden tencerleri sağ olsun, el yurt hammaları tinçlik amallıkta bulursun. Tinçlikte halayaman yaşasın Kırgızistan'ın. Ay.